Hello guys, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nk'uko bisanzwe uyu ni wa mwanya tuza dufataho kwiga gucuranga, hanyuma muraza kutubabarira. Jewe murimo kuvugana muranzi muramenyereye, nitwa Mbangutse. Hanyuma nari maze iminsi ntakora, ngira ngo narabibabwiye, shuguri nari ndimo. Cokoze ubuga narashitse nyine aho tugiye kuza dukorera nahangaha. Shaka noneho twahinduye na piano, twahinduye piano kabisa, murabibona. Murabizi twagaza dukoresha bitatu, tugakoresha igihumbi, noneho twageze ku cyatanu, ariko ngira ngo cameraman arabigaragaza ngi ni paseri cyatanu. Ariko niba ari inyatsi nagize, niba ari umwaka simbizi, piano zose inshikiriye ziba zifite utubazo muri screen. Kanyine namwe ni mwami mureba, ariko nyine nta kundi iragaragara nuko ari utuntu twivanzemo twitambitsemo ukuntu, ariko iyo sinka yayindi iriya yari yarahumye neza. Ariko uretse biragaragara nta kidasanzwe. Cokoze hano ni nzima, piano yacu nta kibazo. Tugiye rero aka kantu ntangiye gucuranga niko kantu tugiye kwiga muri uyu mwanya kugira ngo dufatikanye. Ku bantu nongereye kuvuga, ku bantu bari Kigali, muzompamagare tubonane. Bamwe twagiye tubonana kabisa, twarahuye ejo, bagiye bampamagara bumvise ko nageze i Kigali, twarahuye. N'abandi muzompamagare dupange. Nongera gusuhuza abantu ba Nyagatare, bakunzi banje bari Nyagatare, nongeye kubasuhuza kandi mbasaba n'imbabazi. Tumaze iminsi tudakora, narabibabwiye ibintu nari maze iminsi nirukamo, ariko ubu nyine noneho turaje, twamashije kabisa. Noneho mukurikirana amasomo. Ndagira ngo nkubwire, niba uri ubwa mbere ugeze kuri channel rwa Mika TV, utarayigeraho, utarakora subscribe, nyine kora subscribe, ufungura inzogera. Iyi ni channel icaho amasomo meza yo kwiga gucuranga, meza, injana zihimbaza Imana za style yo mu Kinyamurenge, kandi icaho amasomo meza cyane. Naye gushishikariza ndetse ukayishishikariza n'abandi bose. Tugiye gutangira kwiga rero ntavuze byinshi. Ndasaba cameraman aze kugaragaza ibintu ndimo gukora ku ntoki nyine. Ngira inota murarireba kabisa. Muraza kwihanganira cameraman wanje rero taramenya imikorere yacu. Uko mutazabibona muzihangane, tuzasubiramo. Muraza kumwihanganira, si wa wundi nari mfite. Inota nezere ko mubereba. Umuntu usanzwe utarizi yitegereza aho mfashe nuha. Itufata kakaborora ko ukuntu kavuga neza.
aka kantu ni akantu k'agasebeni turimo kwiga gucuranga. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Aka karirimbo ni akaririmbo keza kagezweho nyine kabisa. Igihe uzoza mu ikanisa ukumva baragacuranze, uzogacurange, barakaririmbye uzogacurange udategwa mu ntoki nyine. Nico kintu nari natekereje ngo isomo nzatangira nyine gukora ngeze neza nshitse. Niyo ndirimbo kuko irimo kumfasha muri iyi minsi, ndimo kwama nyiririmba nkumva neza ndashize. Nari navuze ngo ariyo tuzaheraho twiga, n'ibindi byose tuzakomeza, niko kantu duhereyeho, niyo mfura ya Kigali. Nyine jati ndagira ngo wige kandi unafashwe, uhudumiye, ufashwe muri iyi ndirimbo, wumva amagambo yayo, sibyo? Wenda reka tuyicurange bisanzwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Baba we, zitumye nongera kuvoma we kw'iriba ry'amashimwe. Uhimbazwe Yesu. Nari mfashijwe wa, ariko dukomereza ahangaha nta kibazo. Ndagira ngo aka kantu tukige neza fresh ku buryo ushobora kugacuranga umuntu wicaye hariya akama yumva ko ucuranze indirimbo runaka. Noneho ku bantu mukurikirane neza ukuntu ndi mu gutwara intoki. Guys, kadusoreza ahangaha, umuntu utazakabona azatubwire tuzagasubiramo, kaduhagarikira ahangaha. Ndabakunda cyane, umuntu wese utarakora subscribe nabivuze ngo ayikore. Yari mwarimo mbangutse ubakunda cyane, kandi ndabakunda, nzoza mbagezaho ibintu by'umumaro kabisa kandi byiza. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, naho butaha. Ciao ciao mu mukunga noneho.